Shuhuje abateze amatwi ibiganiro bya Channel Gem Sport Focus TV aka kanya tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2026 kabisa twaje kubagezaho ibiri kuvugwa mw'isi ya siporo. Bibutse rero uku kwezi kurabura umunsi umwe kugira ngo kurangire cyane, ukwezi dushoje cyane kwabaye kwiza cyane. Gira ngo rero aka kanya twaje kubagezaho amakuru agezweho ya siporo utasanga andi usibye kuri channel yacu. Amakuru ya siporo cyane turi bwibande kuri championnat ya Premier League ndetse na championnat ya La Liga ziraza kuba zikinwa iyi weekend. Biraba ari imiriro cyane, aho amakipe akomeye yanyu ari buze kuba ahatana cyane akina imikino yayo. Mbibutse rero mbere na mbere bakunzi bacu badukunda cyane iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, umujyi wa Kigali cyane. Bibutse mbere na mbere no gukora subscribe, ugakora like, ugatera na comment kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona bitakugoye cyane. Bakunzi b'amakuru agezweho cyane ya siporo kabisa, iyi weekend iraba ishyushye. Reka mberekeze muri championnat ikunzwe cyane, nta yindi ni Premier League. Rero iraza kuba ikomeza cyane, aho amakipe ari bukine imikino yayo. Championnat iraba ikomeye cyane. Ngira ngo umukino uri buze kuba kuri uno wa gatanu cyane, ikipe ya Wolverhampton Wanderers, ikipe ya nyuma, iraza kwakira ikipe ya Aston Villa. Akaba ari umukino utegerejwe isaa 4 za nijoro. Aston Villa ikomeza gushimangira Big Four, ikomeza kuba yakwitwara neza, naho ikipe ya Wolverhampton Wanderers yo yaje kuba imanuka. Undi mukino uzaba kuwa gatandatu isaa 8 n'igice, ikipe ya Bournemouth izakira ikipe ya Sunderland. Akamaci kazaba gakomeye cyane, naho ikipe ya Burnley izakira ikipe ya Brentford. Burnley nayo iri mu ikipe zimanuka cyane, match tutegereje uko izarangira cyane. Anfield Road saa 11 ikipe ya Liverpool The Cops izaba yakira ikipe ya West Ham United. Ikipe ya Liverpool ya Arne Slot irasabwa gutsinda uyu mukino kugira ngo iki iboneke mu ikipe enye zizakina amarushanwa ya UEFA Champions League. Arne Slot ntagomba gukora ikosa. Ikipe ya Liverpool imeze neza, abakinnyi bayo barahari cyane, nk'ikipe ikomeye isabwa kwitwara neza cyane. Kuri iyo saha ya saa 11 so umukino uzaba gusa. St James Park ikipe ya Newcastle United izakira ikipe ya Everton. Newcastle nayo igomba kwitwara neza cyane, naho umukino uzaba ukomeye ufite icyo uvuze ku gikombe cyane. Ikipe ya Leeds United izakira ikipe ya Manchester City ya Pep Guardiola, aho ikipe ya Manchester City igomba kwitwara neza igatsinda Leeds United kugira ngo ikomeze yotse igitutu ku ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Manchester City abakinnyi bayo barahari, Phil Foden, umukinnyi bita Erling Brot Haaland rwose ameze neza cyane, Jeremy Doku Semenyo, abakinnyi bari kugenda bayifasha mu mikino yagiye itambuka. Biri like ko Manchester City n'umutoza wayo ukomeye Pep Guardiola ko bashobora kuba batanga akazi bagakomeza guha ikipe ya Arsenal akazi kugira ngo Manchester City rebe nimba iki gikombe yakivana mu maboko ya Arsenal. Uyu mukino rero uzaba ukomeye, uzaba isaa 1 n'igice. Ni umukino dutegereje uko match izarangira. Indi match izaba ku cyumweru tariki ya mbere, ikipe ya Brighton and Hove Albion izakina n'ikipe ya Nottingham Forest, naho ikipe ya Fulham ikina na Tottenham Hotspur. Nayo match izaba ikomeye ifite icyo imaze muri Big Four. Ikipe ya Manchester United izakina na Crystal Palace, akamaci kazaba gakomeye, aho Manchester United isabwa gutsinda ikipe ya Crystal Palace kugira ngo ikomeze kwizera ko izaguma muri Big Four. Match izaba ikomeye, aho umutoza wayo Michael Carrick akomeje gufasha ikipe ya Manchester United. Ukuboko kwe rwose kuragaragara cyane, aho Manchester United ubu ikiri muri Big Four. Indi match izasoza saa 11, match izaba ikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal kuri Emirates Stadium izakina n'ikipe ya Chelsea, izakira ikipe ya Chelsea. Match dutegereje uko izaba imeze, match karundura, match rwose y'amateka. Ikipe ya Arsenal niba rwose uyu mwaka iriseriye ku gikombe, irasabwa cyane gutsinda ikipe ya Chelsea kugira ngo tubone ko koko kwiriseriye iri ku gikombe ishobora kuba yagitwara. Irasabwa rero gutsinda Chelsea kugira ngo yerekane ko iriseriye ku gikombe. Ikipe ya Arsenal mbibutse umukino w'ubushize yakinaga na Tottenham
Tottenham Hotspur iza kuwutsinda ibitego bine byose kuri kimwe, aho umukinnyi bita Eze yitwaraye neza cyane. Umutoza wa Mikel Arteta afite impinduka n'uburyo bwo gusimbuza ku buryo ashobora kwitwara neza cyane. Iyi kipe rero nk'umukinnyi bita Eze Calafiori nawe azaba hari, umukinnyi bita Noni Madueke, ufite ba Victor Gyökeres, ukagira ba Gabriel Jesus. Iyi match rwose biri kugaragara ko Arsenal niba iri sere ku gikombe nta kabuza irasabwa gutsinda ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea nayo yaje kuba inganya n'ikipe ya Burnley. Chelsea nayo ikipe yo kwibazwaho cyane igenda itunguranwa ikitwara nabi. Reka uyu mukino rero tuwuharire ku cyumweru, icyo ikizava muri uno mukino uko uzarangira, reka tubitege tubiharire ikibuga. Bakunzi ba Championnat La Liga nayo izaba ikomeza cyane. Ikipe ya Barcelona izakina n'ikipe ya Villarreal, match izaba ikomeye. Barcelona isabwa gutsinda kugira ngo ikomeze ifate umwanya wa mbere muyobore urutonde rwa Championnat rwo muri La Liga, akaba ari muri Espagne. Indi match izaba rero Real Madrid nayo izakina na Getafe. Bibutse iyi match ya Barcelona izakina isaa 11 zo kuwa gatandatu, nibwo ino match izaba. Real Madrid ikine ku cyumweru isaa 4. Real Madrid nayo irasabwa gutsinda kugira ngo ikomeze yotse igitutu kuri FC Barcelona. Umukino wundi uzaba ikipe ya Real Oviedo izakina n'ikipe ya Atletico Madrid. Bakunzi b'amakuru agezweho cyane cyane aya siporo rero ayo tubafitiye, reka tuyasoreza aha, tuzagaruke ubutaha. Uwo mwari muri kumva rero nta wundi ni James, reka tuzagaruke ubutaha. Jables.